UMLA Kanongkram constituency uba adan besayamoy uba Deyu President geseng Voice of the People Party ulang bawat kibala pendap ya kekerdan Doctor of Philosophy kidang syak thok kidang syak penbit namar kitip bet tangi kijing pulia jongki kumta haba im haperthei ke besniu dan kamban long ki besian bat basyempang ya kini kikantian uba adan besayamoy ulakran kumukongsan haba plia ke kamera kelas jong ke school Saint John Bosco School Lightcore Mauri Lumhe Kebalamang na ke skim SRWP arjar arpulai arjar pesau kebalakot khatsan lak tingka kebalalong mentang singi ke laipo dari jemang arjar arpusan hakani ke singi le donang UMDC ke Nongkram constituency uba kit box EM kumusembut kongsan Secretary School Managing Committee Father Sylvester Sindram ubade uparish priest Lightcore Parish rangba shnong Lightcore Mauri Lumhe ba pensyai Mauri kinong hikai bat ki khna school Uba adan ulaong be gajing start bat jing tip hila ban yo kamera kelas hende gajing shampang don kam ban trishitom bat ban pan no ublei ulaong bah badan gajing shampang hila ban penyeper na kabasniu ban kababaha ula kentu gi khna school ban siu kelyang gi me ki pa bat ginong hikai dak ba khrekot bah bat ko ngu e gajing sneng jing kra ablei tu kram malai ke kijing gi shumsa malai ke school ha ka ban wan ban pendap pendiang ya kita boleh berpesta. Ini semua kita disebut di dalam nanti cumi lengba di MLA badan berom cumi di badan bilang semua. Dah kata sebelum ini kita tempat pendiang yang kita kesal di classroom mengayu. Nang terasa kita kerja cumi hello cumi, badai berkena ini kita kerja ke school. Kini saya jadi mula bahag mengidon kita mud pada kita bahag dapat ban. Tapi kena ke school nang tak kejimbi yang kena ibadan ke school bagi wepan ai bagi jindo di school nang cekri gubun ibalang bagi nang kill kejing nang kejing start berapa kejing injuki berapa kejing dog ke school kena cekri saya di gubun nang kudo dah kejing sebut i cumi nang tak segi ceku ia mele badan beron cumi ibadan pai nang lak peran bat kena kuti ban cekri dia kipat dan penkamti apa konstitusi Nongkram di Borokawai. Tapi kita yang waiting lagi pada minta anda kepada para jadi kita jemi dan penyadat yanti yaki ay Borok kebiadai bagai naik ke school hamtam yang management yang mereka kita kita par pada minta hari ke school. Kedua tendra itu kita trail tak berpilihan yang ke school. Di belah penduduk yang lalu pasang hidup muda kena dekat. Maka saya kita keluar cuti, bagi kam cuti ke nomor sedai. Mereka berak sebagai guru jadi ia kesan bagi cuti bahan. Bagi nak senyang dan yang mula berendam kalau berak sebagai jing ayam penolong yang setiap bandan kum dinampak ni dia ke sekolah. Nipan yang bau Chris Sutra jengi berdua berendam berdoa yang ke sekolah itu kami kah nipan berdua berfungsi lekut. Contohnya apa? Kadang jom gajing kiri gini di kamera kelas kita pemain. Mantap ini ribbon, bat ini sementalang dabang ya hap tilang mo. Ini place itu mau. Aku yang cepat. Who presents add great value to this event. We are here today for the inaugurations of the new classroom. This gathering is a celebration of our hard work, progress and achievement. Our event promised to be fulfill exciting experience for all the range of activities. So without further ado, let us all sit back, relax and enjoy the program. Before I begin the program on behalf our respected Sir Adam Mandela Soyamai, who is our MLA, Sir Kit Box EM, who are our MDC, Mr. Helios Mauri, President of BPP Lightcore Unit, Mr. Edison Sujay, and his teammate who have helped us build. With love in our heart, with joy in our life, we welcome you this day. With a smile on your face, with love in our heart, with joy in our life, we welcome you this day. We are glad
jujur jung Islam mereka ne berok jik jung play kenai ku play kam tam ye mele bedan berok jungi ibadah dalam semut please bonsa ya jing don kat jung pi ngasum tu babilong bri babat por bat baburam ya bapo yo seperti kai bapi kam tam kisi babila omru pendem ye popular jung pi tingidam cha jik men hak kerja jung pi bijus dalam macam ni yang subahaya pi ju MDC bedan berok sesim please bonsa like for bat kini kidong ikam pe pat biru ya ka jigbit jigbiang juga ke school jingi ai ku play pi ki hikai ya ki kena school ki ki pa baro war pedang jig tu ju slap rek yawan ban ya dan benta hagan ni jig play jingi ki soundly ki classroom kadon ka ktir ka boong ka ktir pareng the collapse of education is the collapse of the nation porque jiklem jom jig nang testa ka jiklem jom kajang beriu ka kari pangalaban wah neru kajing bom don jom ki ying school ki babit babiang kadang ki cukup ladru jom kembule ke putih nomor khamtam bagi pet ke school po kadang pari jungi pengalaya dan ki school si syang bi sangsot lada slam kemudian masuk ban penlong school habas di ki kena tam macam senem ko na Julai kawai school jungi po peba kawan kalep la lead step dan bapak pun kalau pun siya kita dapat na keblok kilawan dia ketu ngila pediang apa dan cisngi kalau sule batap tenu merbang kadai perksam ki kena bang sno sorok ru bandong ba na pedeng ki khasan tel ki school bang don na po kana ka parish lekor balong manta kane kadai work school ba biak tam ha ka belting ayero ya iba ibalok don benta petlong yang ke school ko pakalong ya gina hikai nama kubakalong mantahi neng ladon do klasi pakajing tumu chunga hilong mangin upgrade gini banpoy siya 9 bat 10 renga kermen bagi tu persawal di kita ulong nama ba kanil kedai gesin bikin leseng ba thadu kaya kendu kum nga unong pe juga ke paris lekor nama do singin nengkong ngan sampoy ba siya smith hamjan pa hamtai gina kendu ikam ngasriel dan bok siya kata-kata nama pos metro yang dalam berabad belum berprolog jong yang melejengi ba adam semua tulis buat saya gitu seperti itu pi oh keba kalau menta ha kecing nang distan kebodon kamba bagi layo ini lagi census next statistics di long Jepang juga school for Meghalaya lalu orang bakal pun beri kamu nak dia yang nasional bakal school pada hapo Meghalaya don bakatsaw hajar tam ndrey basusipan hakajing nang distat ngede siya traido basusi siya namar babun haki school bagi penyai menta hakajo school building ki don lai south league ki school kumul SSA adok da visit kala kucai bat kane ke bakta barbon ki brim tekeli kumno Meghalaya ijelai barit idon hadu kan ka school hadu kan kena hikai balaipan babani ni po siya tara kami bau jikuli kalau ka kam ka bakia laban siya dangi barngang yero apa bersumo yupi emle badan boram flash pun ba ek dispuni jupi dai siya uri perhat bapet nak tak jibit jingbiang juga kena nak tak daw ila penyo ya kan school building oh ya ka bang lasna tam ya ka ba pila ai renget skem ba kana ya keren lang pen engineer terpor ni pedem ya ketular namar ba ladangi no ru ka cincar bagi beteng hadir kadang bun kijing lu kijing dawa ngasmu ke penyan ni ba ba ni paski dep kena ka sekolah ka por ka babiang kana semua sisa ya fi ba dia fi kena ikai kita sekolah bero kalau pengen babiang ya kena ka jingpe kena sound di classroom ha kena ka step ba kenal fi kita sekolah bayin ngom school pikai syapang kajingim pada kajingim pat lantas ya pi kumno babindim school kenal laikai ya pi kumno babindim lengba kisabjak paperope henry kajingim pat lantas ya pi babindim ya ke papilio ajikai po school kene ka school kene ka ying jopi pinam sumar kadai ke school kadai ke umpoliu bana jing nang start ke pi henry
Mendero ban keu le taka jingna stat don kaman keu ha kaburam kakor ha bro kiliang khamtam benta kabak sorkar ni kan ke jinglong ha kiri kisni pengyayang lembag tegi feedback ke discussion suggestion pagapam ha kabakot ski ni bagi sodon tak teligi judge school lang po kami kalay kinsa bendo ikiwe pagapay benta tagantang don kam krem banyale don kam krem banyale lem kumta kajing lek school chingi kelas ikut no tang haki di primary na apa primary na secondary kamta menta wala penun kami kena ke NEP bar ko bagalong menta wat ikna chingi no snap di babon ba dagi pa wajak lepas yang kelas 2 10 na kelas 12 pet shadow ba dikilek menta na marleng bagas di ko balabu ba chingi makikna chingi di babon don ta kaman sim coba chingi le hakat hom sakawero kumamno apo kajalangi patpit penbiang yang senta nakabanta kajipit-pit nakatam ki skill pero nakatadaw nakaliang chungiru kumahapo ka problem chungi ki school he kadang kapalay ko tuli ibang i-tray pa de po amin tripra bat Mizoram bat ni bunro ki nong ikay bat ki na de po ka school chungi hi bangidon kumasan ko wajartam ki na school ba pule po ka school chungi naman ngikwa kumangong bagajing naman yung study kaday gaway ka tiar kabanyada yang ngihi kibriyo bat kunjur yang kajay penriyo tawang yung piki na school bayi kawai makipan yung ka school mentang pinyui ketika kita yung St. John Bosco pidon bok yo Don Bosco nongda yang piki kena berbayi guru yang pule ke putri dan ngajis ka pada kajing don yung ka school ka berat ka cikerku yapi bat pendekam baha pilong ikna ke bentista ke benot ong yang pikir mau wat kai sa school wat juan bandera kai sa school tres tom perlu dia kapor jong pri dan kenta bat pendek kameram cupi di belero namar kan video di tres tom nei mai pa nang nei kai ya tre lambat nakabenta jumpa jong pri Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Game start. Kissy face, sexy on butt. I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Hey yo, big wave. Tell them I go. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want my teeth, so can we make this thing go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I know.
Start my truck, it's all jumping. Here we go together. High school breeze, big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Hey go, ane. Chucking more vida, anane. Chucking more vida. Hey, your mama, baby. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Hey, your baby mama. Put on your dancing shoes. One love it, bubble go now. Take you to the match now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie, your bestie. Let's say by the fire. Your bestie says you want my cheese. So can we make this place go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Hey go, ane. Chucking more vida, anane. Chucking more vida, Sini movement di Borok dan di konge ai go di play terkena balai ini kemet kebukan kebakia pengianda lang bendon kumne ne popular bani popular di sekolah ai ku play i mes bapnya ni ke program anta apa te de buram bagi ku play di Borok di bulan ni lalu chief guest jangi ba Arden Miller besar mai balong MLA jong kanong program konsensi Father Sylvester Sindram di balong parish priest jong kalat court badan lang ni bakumju Father UP George iba ya dan lang ni bakumju ikui kiri orang ba ki nong hikai i headmaster ki ikui bakhat syafat ngopha te ki kemi ba jong ki khna ki baidon coba te ki khna school but ki nong penya jong ni school kita school managing committee dan kalian doang kelam amla kendai ku playru ya ke school managing committee buat kinong kai kibla pas ngo bahaya banyadan lang hakani ke program kata ka program ke jimpli ya ke extension school building ke South Likamra po ke school nanda sgi benda kalian jonga namla kendai ku playru ya iba ibalong ya beli jong kanong konsensi ibla ai ya kani ke scheme hakani ke school sin John Bosco Lakor Lomhe kibla yo benfli kini kamera nag scheme SRWP habang i kini kamera sejrong ngadap kanu kecikiman bangaji bangan ke school kelayo kini kamera te ngatepan bang ketu yakinan kai bagan kinong penya junior school bakin pendan kambha yakini kamera bagi belayo yakini kamera bakumju bakinya de hikai bah yakini knaret bagi de kilawai jong kini kesnong katha kadong katha jongi berok kawai bana kalian cuma ngakit bok keduyang ru ya ki kena school bakin ya krefat bah bakin dia tusi da kongo ikmi kpa ikinoin kai bapi pilong lawai jongi dan kalian cuma tang kini kindia kentin te kublish bon to play kudiada turkui baro kublish bon kublish jamo Yang mentang Ahmad Murom Jompi Ban ai ku play Yerban da sojing wai Hey nyem la ban siu Geliang yapi Kijing lepha Yer
President of the ceremony to please come forward. Alangkah enam belas yang baik tidak kepulangkan. Namun jangan terlalu hati. Ngọc chưa đến trên cửa lại mình xin các sự kính trời miền anh đã vẫn phải là show tay long love so cry akan rusakan ocean yang bang channel tentang berjamur so sebelian syifan dan real need em buồn đêm hàng ngàn một vây ngang chiếu sáng đêm mà bằng chân của nắng mưa là em mới nghĩ đã khai mà bằng cái chân rơi lầm quan tâm nghe sớm hát yên rừng nào chưa đến trên cửa xoay mình xin cái số kính trời miền tăng mang đất vàng hạt linh kỳ mà ở chưa sao bên cạnh phố chính đẹp ngắn riêng tăng động sơ liền ring lệ kỳ quan tăng mà nhiệt cá sơ kỳ ngàn hà lan đến bánh một khiêu hà lan phố hóa chỉ về real cũng đi ngắt em buồn trơn I'm not doing that you know it. Oh, I don't know. It might be that I'm come. Come on, get chance to come. I'm show like you. I'm you done, you like. I'm thinking of a good you. Mas. Yes. Di kau siap nggak berpau uji songo yo boleh try kenal. Kalau ada iyo apa yang nu selap bocor. Andre iyo apa gini kamera orang karet makan aro nilai SA nilai kebir beli siang no tadi kendong. Once you take a little peek of what happening inside. Akan di step di kau siap kemana orang nggak mau uji songo yo boleh try kenal. Bau ai ni gini kapor kamtam pengilap beriyo bagi cikin donon kalam. Bukan ia badan berom cengi, MDC, antai padarang ba, padar assistant, kibala iwan ko pikir pang benedon lang gani ka stop ko menta, hakabangin sayo on play gani ka building sijro. Kom way ni gani kot om tang juga secretary juga snong dre member juga ni ka school. Ngila angnut nak slim, daga musim bijing terang kuma laom dai mes isya itu kana ba gani ka school JLT juga ni ka school gani ka bla slim ba. Nani ka school bila bi sibul kiri rong ba, baksan ni way ba hero mo maklarang kita gini lomba bagi siya kemat kan kesnong ba ini kita kenuksa ke bagi bi kan ke school ilong gibriu ki bakit pa di kamram mentah lagi jong bertah mo ba ngesu kemen hadu tata da ke sistem jong beli jongi nadu mensua berlawan priyo ketika ar kamra ba mentah lala senar priyo ketika kamra hadu sautli beri sibun ba ka jing ai pensiem ke jing isno tilang ke jong thi ba ke jing no senyang ke jong thi limba skim oker agaba ngila beri ke school armala kene ban ngilang ikremen susu ke school ba let's say ketika bentang ke beran setir ngala ban penyiar suku ke school ke jing mak ke jing terang jing ban ngitip pekede beriyo ba perkat na benta kalau we jing ni gihap ki berat ngiri ngidang jing temu na benta ka ba haji ni gihap ki berat ban ikremen kamtam habang iyo ini ke platform kamtam haga ke jeka pulih ke belong ke we ke lingkar ke ba haga ba kala ban kentiu ba ini gihap ki berat ke jing ikremen pada kecing nokti bad kerjeng dan bentalam jopi ko memelir kat MDC ngin nangi gini ke sekolah bakan nang kiu tengah kampun kre jekran sibun anda ngikit bok kerwen pat
ya gajinya LT juga di school lah kata pausnya but ngenang kedbok yang bukan di school kanang kiu seprang kanang pergi susu iklur riorang ba ilong kemi iban pek padik imnang salang iban pria imnang salang iban kentiu imnang salang na kan di school kabi gajongi but ublay unang kerhu ya baro kamtam ginohi kai iba ai kamet bat mansir klem dakai lada kadai gijin sio ka baret laga bahero henrei gidon sunda bat ikna ki baret kijbi jongi ban kentiu yaki ban hikai ki ganti badai kamtam ban shot nei gajibing juki naga bentau kalau baik banwa kublai sibun yang baro kamtam ki kpa bedon kada bagi walau slap ujur henrei kiawan ban aiman siam pat kene ke school dah gani ga kumut ga ban i ba gajing ya teli jongi baro naga bentau kalau baik bahaja kene ki hab ki jongi te kadu ewai kublai sibun sachisin ya baro kublai nongkar ko ya baro Singi kepala bait pan pli ya kini ki kamera kelas I headmistress baro kinoi kai cuma di sekolah ni I father Sylvester Sindrem I belong I parish priest jongga lakor parish kumjuru I father Jos I bidan rikat patni ya kini kapor lemba ki kimi ki pa ki kena sekolah baro oh I sungguh ba kadi kapor uslap mo udah banwan ngaju hikai bangim dei ban pinyum aba kemarin da slap mamargi hidon kam uslap ngaju hishahi ki bobon ki por wala no slap kan no noru abangi doai ublei joai la mo anem step ru abang la khilang step ngala workout yang ding lele ka ngala doai ublei joai la kalau ngo ublei ka lembrang kumbarang hakiwi ki jaga ngala po hindi nga ikira isnadara ngong din nakata-kata play pam penerang si Islam ila pun kret lupa kadara mo ada di pemdon kadara ngan trai kala rang ke peneh nomor ila pun kret be play pen sengi asu Islam nomor takadau kalau ke jing peneh ke jung play dengan semua menangu play lam lenti ke jing ke bla da bla ker bla ri bla sumar bla plajing ini ke jima ke jimasau lagi jimpang ke jing sitom kumni gilong kumagilong Dede ke jingker fuga jong play. Sementara tu bangine don nak ke por ban pedep jika ni ka penta ban play. Ya di kamera kelas kiba komo emeli ngayo ban mang naka emeli scheme. Dengan jukwa ru ban pengemau. Kani kamdei ka bang ai sinyang ma, kani ka kamera ka jong. Kani ka duty ka jong komo emeli. Asu pen mang kanu ngala ban ai ngani ke school. Badi yui pak ki school ki ban nak ni constituency. Da education kada ka priority ka junga lani ka puri ka pthi kada ka bahakman aga jinga lenti ka junga ka bangabu ya ka thong ba pum we mali ngila pan kintiu ya ka puri ka pthi ha kada ka constituency ha ka bedi pat ka roi ka par lani ki developmental works ki ba pum we mali nga persang ban play jimut rapau na ka shispa ngathe sha ki ying school dan hari ini ketemu pelajar melawan play gue di sekolah lantai pomlakrai mentang ni nanti hari ini bisingi ngendeng lagi ke walk ada di sekolah prepare pat kita don shibun ki sekolah ki bedai bedio ya ka jingkershan na tadi ke MLA scheme kamdei ke senyang ka bangai dengan supendat jika kamram ko MLA ban penmang pisah na tadi sekolah ki prepare de paling ngasut ho ba ka don kam ban play jimon ki jaga puli Namar pakani kadai ka kabadon kam tam mo nagi benta baro lagi pai shaga education lagi shaga poli ko puthi hidon shibon ki babatai ko aban keren khendiat ya kata ka jingdon kam jing education lagi the importance of education ki batai ki restart mo ki batai kidon ki quotation ki ba pher ki batai ya ka jingdon kam lagi the importance of education Don't give up batai bag education kadi budlong. Education is the backbone of a society, a nation, a community. Kapamot uday budlong. Nismo to laring ong budlong mo. Laring budlong trikam kamet parong koy kalak kamaban ki. Yaban shishong tiya aju. Imla ban bam, imla ban ki. What you don't come ban let shamar ni hapan don ginoyram. Kadon kajing penyesrim kabadeye ya ka jingdon kam juga puli ko puthi pat utau budlong bu baklan de namang tang yapan smotu don pat ki bong ba education is a key to open the golden door to freedom
Kabamot ba ka jingnang jing start ka dito shobi bala ban pli mo ya kata katala ka bakhang sha ka jinglong ka balai do sha ka jing light do. Tingi smutu don shibun ki definition dan ki quotation ki babatai ya ka jingdon kam jong education. Te ismutu amar kata katao ba ka kamram ka jungi kom ki shakri patpa kamram jungi nongelam lagalong ki shnong ki thao la ka barang bangin shimkhya igni kasmo banai kublai karpang ya ka barang mo kublai shimkhya ban singi ki school ki babon haga jila ka jungi hi ka sarkar jila kam shimkhya ya ki education ladam dei badan de ki mission school ladi ki community school undan jakapuli haga ni jila ka jungi ka sarkar jungi hadu menta kala ship sting kilale ek tang ban bende rupam bat ka bakham smusi kalong ba ka jingle kile ya kanu kanu ka bakim prakhat ka ege jinge ka banwan ki ko ege buram naga sarkar India o ki ko banong ba o ki sorong ba ka Meghalaya ka the first state to implement NEP klempat penkre aba pentre kami ke NEP ni don kam shibun ki jing don kam ki infrastructure ni don kam ban smooth shai bangi don kam ban penkre haswa bagi pediang mereka sarkar ji kalau pediang turmur klaim dan penkre pat kita ki badan apa ke NEP ki guidelines nanti ki instruction ki badan apa ke NEP ki pelong ki bon ki school lagi ni bakimna pan bon ya ke jing bo baik bo renti labi phaish ki classroom labi phaish ki course ki bangi dei banle namar ko don ke jingkala mo ke jingkala Pigani ke jing stang jo ke jingnang ke jing start haki por ki ba kammen shwa hagani ke jat ngri ko ji kari ko ji kadai nikong bagi prakhat kumno bangin wanra e kata ke jing su tho lane kata ke means of communication mo paling ba ke jingnang jing start ni yo ban ai kata ke jing tip shaki briu ba ki briu ki laban ai jing tip markalian lingba ka tho katar kata ke ke ningkong ka jingwan jong ka education hagani kari ka jing namadon tang khindia e ki balang ki basta tiki smuthu ba ka perthai menta ka ya daga jing thok ma su daga tien hi ka chai pring ya daga tien mo ya ai jakai ki khon ki ting ya daga tien rei ka ba jam ta ka perthai ka lakla ki mi shibun ki jinge don dik ki batu no ya ka jaka ka ba kila de panchna ya ka yeng namar ba don ka khot ka sla ka ba pian kala mi ka jinge kini spa ka ba shephe namar ta ka don kam ka jingang ka jista don kam ban nang ban tho ban tar namar egi baro ibangile kin hapania daga jingtho mo la ngile shika an kan hapania daga jingtho tika jingdon kam to jingnang ka jista ta ka por le se kalong tang no bangi nang ban tho bat suki ngi baling ba ka jingnang ka jista ka ailan ngi bangi yo kam sarkar la pha egi khon shiki school bangi yo kam sarkar ki me ki pa gidan be tang go egi jingot minot pha khon ba bangi yo kam yo jam but la hikai ru tang kumta akapor ki pharing mo yong during the British rule students were taught to be clerk in the offices and for white collar job kabamot tang banong clerk mat banyo ki kam ki bare mereka por ka kala ba ka kam sarkar menta kala terkom ki pa menta ki na asu banong ban ko school ki kun tang bagini o kam sarkar te nomor kata kadao ba ka sarkar menta ka persian na ka government of India ban hagini ki board school Pakistan ban introduce dene ban hikai ru nalor ka tho katar ya ka ki vocational course kumno ba ki khana ji ki la ban yeng hala ka jong ki kija kadon ki skill development course bat kum ta terte kalawan ke chingkala tika chingdon kamru ni sutho ki school kalong ka bakrao mo ini I camera class bangi ai menta o bila pun pau ke jing smumu bakla ni ka bakrao khat sanlak le khat sanlak ar bolak kam patlong ai habai nu jore ki jingdon kam ji school agini ki si ba mata ina mar kata sutho kamlong ka bas ting ke jingkit kalong ba khia idon kam bani tre ringkat bat ngengej ba bat te nomor kata kata habang lek keleng ngai I ka wei ka problem ka wei ka jinge agi school ki jungi shi constituency bat ka jinge kalong ba ka don ka jing kurdu jaka mo ka jing kurdu jaka ka chabang le te nomor kata hagini ki smi ngala lek ai jingo di school babangi shna ngin shna ya ka foundation ka bakhai in create space no se drong man give you a space yo po madan ede nak ta malai kren be miss Quintina I balong ginon kai bla rim bahang ni bahang te po St John Bosco te nga iba ka scope bangin
I scheme nang ni smart le si kan ye la ka foundation kam lo ko khan mai jakai la kim dan mereka don kala ngin se perhat mo ka ke bangila le nantai kala la ngam tip ka foundation jo kan ke building kalau kumno landang la ne mante se strong se shimala armala ladam la temut kala kun no tang ni namar bakam ton ke chi jingai hey na kata kata ko dan kam kata ka chi jingai ke vision mo a nation without vision perish. Kanu ka jakre ka ri ka bam dan ni ke jing jingai. Bayang. Kata ka ni ke jingkren. Mo ka bangi ngi syam ka Bible ka tho. Te ka dan kam ni ke jing jingai. Te kumu emily jong ka constituency mentanga kwa panirap iki school ba per bangin create iki space. Da ka bangi ai ka foundation ka baklan bat bangin tei ki kamera class ki badan lai sau san mala. Pat kani ka dirap yengi bangin solve ya katakan jinge lani ban wengi kata jinge juga jingkeru jaga lada ngi pe angni po St John Bosco lada kadang tangga ni jaga si kaskop ni kata kalinti bangin tang ya penmi kamera kelas kan bu jinge ka bakhram de ngidon kam ban ai jimut ngidon kam ban yo ye jinge trelang bat ngasnutna rupa yo ban play kani ying ka kamera kelas by accident lani ngala banong mo by luck kala banong ba habang amang ini ka ying school ni actually ka original amount ka dei shipola u engineer bu wan ban kre ka plan estimate u kre khat sam la with a note hakata ka plan estimate pa ya ni ka excess amount kin sa manage na ka school tenre hapor pa ai instruction pa igini ki batre ni klem batai kita ki la batai bi batre ki building ka khasan la edin kami ke issue is secret bi father te kalong la kalong ka bala nan pulut na ka fund juga school ngan sampai kumno bansa include pa agani ka snem government ta tendre na kalian ka balang na leng father itu pa pakadon ke jinge entam fund mo ka school tinggal shoe keren pe kini ki apa batre gini pa to ngin pendap pi pendap baik ngansa pendap ya kata ka basa tinggal ban penkre ban penap ya kata ka remaining amount sanlang daga jinge sutu lang bagi no punya ke school bangin yo pan siu pan ya kini ki pentre ya kini ka kamera kelas tinggal kwa ru panong ni pa jingkrang hi ka jang kalong lada pentre manu ya ke school kan kam kadi ban ba no compromise on quality of the work te nakata-kata orang iki di ben pet ki kamera kelas ki di ben biang la pentip dai bahi bakadon ko ke classroom ka ba imat kadon ka leak ka slap ye kata kamno ka badai ngata ingin hap hi ba thau mai ni hap pentikana bakata ka slap kam dai ban leak mamne bangarung hane kamera kelas ma kli ngong balik ka tapum mangani kamera apa yang slap yo leak mo yong em kawan imat nani na po jingnyet ka jabo ki nyatum te kata kadai ka bang aku ban krensha ki kam ki bangi ai kim dei tam man chu pendap rukom nei ki dei ki bangi da kwa kandon ke chimentoy thanang ba kani ka ying school kan long ka jingkerbu ye ki kon dikti te smutna bangi yo ban yelum hangni bangi yo ban kren ni ki jington kam jom ka education bangi yo ban perkhat hukum nu nang ni shikmat bangi lapan kenti ye kani ka school fadan mene yong ba kadon ka jingkwa ban upgrade ye kani ka school shi ka 9 ke 10 Balingim don ya kata ka im lani kata ka thong bangila ban ra ya kani wat saka higher secondary mo ai ba kata ka nong ka thong ga jingi ngin wat kilat kelinti to ensure ba one fine day ka St John Bosco kan day ka secondary ka higher secondary school amarang nas try dan duna ki higher secondary shalom he ile sing ila bonbo ika thong in sai prakhat aganu bala aganu galinti namar menta na kaliang ka sarkar ka apan he ka ML scheme mo ML scheme kala apan he adu arklor shiteng yo shisnem e dena kata katao ML kala earmark kumba shipau khasan arpau arsan lak ya ki school building ki college building apo constituency te ngange kanung don ke jinge ladangi dangi piteng hagani ka kam man shapri upat pa daga jinge train kat pa daga bangi prakhat jingan daga bangi prakhat jingan ila dangi ai menta let's say arpolak lani khatsan lak ladangi shna kumba shna ki pot inshallah la ban mi riu nyo kamra tendre ngim ko bagan nuguk tagi ko baga foundation kadi ban ka baklai khnang bangi la ban continue
ya ka jing kershan ya ka sekolah ki por konwan teng ai ku play kerpangi kino hikai mo ki be sha shitom hamta magani ke jela ke jing ka bangi iba ka sarkar ka dale sting hadu kata ya ka jing jing kai isnu thu kalau pas ngusi bangi ne keren ki bon ba na gi nong snong ha ka jela ke jing kom ba kalong menta ki hapan kershan ya la ka jing em da garam mo kino hikai ki hapan em da garam ki batray home ka ki hapan em da garam kini ki batray kini ki batray kam contract ding ba kini ki company ba pair ki ba ka sarkar ka outsource ki hapan em da garam nongrem ki hapan shift da garam kalong ke ka ba ta yangi habangi idon na ka kampan shagri denmar tagraw ngi bo ya ka thong ban wanra ya ka jingkala pat ba ka jingkala ka bangi ngi ko ban wanra kam dei nam ta jungi shimet rega dei nam ta ka lawai ju ki kon ki chonga ki jumpi ngadon ru ban tentu ya ki kena school ki badan ha ka jaga puli ba pin minam mo phirwai mene ngimla ban siu kliang ngi phi ngimdon kam ba pin siu kliang ngi kai ki ba pin siu kliang kalong minam ha ki jing puli ki jumpi kongo ki mi ki pa kongo ki no kai wat be tang kumno ba pinang ban tho ban tar be ru kumno ba pinyo ya ka jing stan ya ka jing shampang ya ka jing siam ajong kat samangalai ya ka jing stan ngila ban yo ni ki classroom ya ka knowledge ngila ban yo ni ki classroom re ya ka wisdom ngila ban yo ni ki classroom ya ban wat ya ban pan no play ya ka jing shampang ya ka jing siam nalap don chibun ki beri ki basta ki master degree ki PhD holder ndri ki dang liap ha ki jing sha pen bi ha ka jingim ka jungki kita lihat kita syak top kita syak syukur nomor play kilong simple kitip betang katu ka jingpuli ka jungki ka bagi pas lai nan ta kim tip ye ye maka perthai ki besniu idan kam manong ki besiang idan kam manong ki besyampang bangin tip ban penyep here to discern right from wrong mo bad from good ka kata ka dai ka bagi don kam ha ka jinglong priu ha ka bangi im ha ki disni ki pamenta ki don kam ru ban long ki banang ban bati ya kapor ha ka jingim ka jingi ngi wan school ide ban long ru ki kena ki pasmak maniram ai nga sem ki babati ya kapor nang thekot bat kum ta ter kata kalong ka jing don kam ka bangi don kam ban snuthu ha ka jingia ti ka jingi de isno ban ai ku play sai si ni ki no pnia ju school ki bala penbe ya ka ni ka sni ka karpang bangi ni ban play ya ka ni camera class but ai ba ka jingia trai ka jingi nang ni shukma kan nang la ban penmentoi ya ki kon juga senang ke jingi bat ya ka lawai ka banwan hadiah na bu bleun kurku ya ki noi kai bleun kurku ya ki kme ki pa mo angai pe ki kme ki paru kin ya trilang bat ki noi kai mo teng yong ila IT shapi ki noi kai ki kon jonga ka shoma ka ti jong pi ta thrwit ki noi kai takshli ki thu phone awan kan roi pa ki noi kai malai bi da show delara kum kata karukom perhat ka jingi kan mau ngi penjot ye ki kon chane ai ki noi kai ka an kam sha ai ki noi kai bikin bom dusmon nai la ngim panan kam yu ding sempat anoi pi isun ye ki kon ki jingi bat ngar kwa ru ban kentu ye ki kena school wat kemen ba pi pass badon bayarap ye pi apa pi pass kemen ba pi dei da ka jing fresh tom ka jong pi pembalong menta ka sarkar jala meghalaya ka introduce ye ka CM guidebook na ka to ka guidebook ki set ki jingli lane ki ai ki jingli amar bari ki kwa ban pele jimut ya kata ka pass percentage bani burong bani onam rega ka beja menta ye ki kena don sibun ki pamla ban ki bala pass ni ki bio admission mala khapnya admission amar kam don ka ka komperhat ka bejana bat ka basnosi ka don sibun ki noi ka ki bangai kenu ki ong pite ba ngi ong ila pe ki don ki kena school ki bam dei ban pass namar ka jingle sting ka jongki ka jing bam minot ka jongki ni ong ki dei bantang song bian ki kwa bagi nang fail kena bagi su thu ki pass first division ki me ki pa jingi ki bam don jing nang start way bla pass first division kunte oh la kwa ban net bit ka science mo ha le science u ko uba shu pass yang khat ling ba kata ka CM guide ko kalau penjam pensuk pala dia ka course dali science ma pasiu ka fees ka barem hap pet no hap sange no kali science lewat admission art sumio shu im hakata ka juk ka baka sarkar kala shule tang dep rukom pat kali kan kta sibun kawan raru ia ka jingle sting ya gitu ki bapet don pat ki start ha dei kala sting klub punya kot mulu malar kiyo 80 plus ka marks lara kin jin la don ia ka mensim pani pun
ya kata kaman sim ya kon lani ka competition spirit na try kan general ka jikul bu ka bakraw nam ta ka jikul ka jaki wat kelak ni em tang para mangi hang ni mata ni hapan dia compete ka jingim tang ni hapan dia le pat ki wei pa mo ni don kam ban pensuri ki kon bakin puri bakin tray shitom dei ban shane agatu ka same guidebook ka ba pensuk tang pan pas la him kwa ban kiu hakiwi ki liang lesi nak benjit ya kata ke subjek ya kata ban penengkam ya ke same guidebook lain kwa ban kiu ka jingim pihak ban tip kampun namar ka jingnang jing start kam don jingkot habawa ya ka lingba gini ki kintin ai kublei ya pi baro ki kimi ki pa noi kai ki non penia ki father ki beron kat ni ngini ya kat kuno bangin sandur ya ka lachai ka sisi jiki konji kamtam ha ka puli ka nang kublei shibun play to kui Yabe ngaru ini semua ya play pada play news lab bolawan habdek sini ina abja ya lor hendai ka kementerian sini kala dak ta jing kemen ka bakrau kemen mau play sekretar nang itu ku ini wei hamtam yang beli sini MDC pada ki badai bahalor sini akan dikapor ngam semunang cik benong masuk kemen pala naman ba ya kan ni sekolah seng house name kandai spa propera but house name kandai ngadon sini te bor kelayan kisni kelayan kanta la jong la nang kemen te akan ni kapor apa benong kajin semua yang play tak kena sisa apa kerau pula te halo ni yang berkat balemba ka dingdon jog gidong mi khwat chumi ki balong ki MLA ki MDC jog conference chumi ki ngadu snem le no idon ki blano sinyang ngani henry akani ko po hamu snem ilasu balanang yo chu ki jing ku bau la ai na lengba MLA chumi badon berkat bangi menta badon ta ko sim ni janai na kamusta ka ni imlang sa lang jeng iberkat bakani ka ke sekolah jonga ngala imang ni ngala sa ang ni ngaku aban ay ya kani ka building hang ni na kabenta kini ki khon ki ti ju kani ka senong jeng kadai ka tahi bai larai ban pesat ya kani ka jingor sunyang jeng ni da bai penyo ya kani ka skim te nang ta ni semua sibon ya baro ifadar belai ni kala nilai kendo mengikir cara berkira ikan kendo ifadar kuno para nilai kani ifadar yang tu kabian kakam kerana baik pada hapten Islam bangin punya yang program kemudian sibuk ifadar lujo seki mamba ka MC baru ki rangba bakilok kami kepada naga kidkhot jong kepala badon ki mamba lang menpai langi ke sekolah kemudian sibuk ya irang basnong tradisional kiba de member jengi bai lang hakan kaskul ngai khule ya gitu ki ya irang badong di sana ba ibla ban poi ni nang badong ba sekali jauh to ni ka tradisional nang ta ngai khule ya bado kiba kloi ban ya sim mentalang bai treatment kasni hamtam ni kena kai nilai sim la kajong kabenta pan penyat banyak kan program ngai khule ya kilong kami kiba kloy ban ID lagi kon hapdang uslam pila kloy ban dalam lagi kon ban pak sekali ke program jenis ke bakal bang kan dikasih live reels nem ulang kami lompa ban ki kon jenis live reels nem kelayat nyempat juga kompani kesini ke pemerintah. Islam luar nak tinggal ku, kita makan long kebiak ben. Di live news nem, ni layo apa nai ni emale henriu teli di kamera kelas, nombah takti barokai. Siapa wei yang tadi kena ngai kublai apiap dan jingkret kuni, pilai syat bah, pilai ruai bah, pilai kamu ikinahikai bat ka program jo free ka long menjadi ben kajing sang kajing angnut jo ye meni la keren ben kutu ifararu
ni kwa ba ma phi bin wan hang ni ka polio bandi ya ka polio ni stan ba bin kiu shanlen kham shalon nda phian nang la stan phian salong hi ko ye male jungi phian salong ko me si jungi phian salong phadal hilabalong kinong kit kli ka jingim jongpi ka ba phin wan ya ka ta ka jingim ka ba bha ka ba phi em na do man ta por ba bidang den ha do la sha ni na phila kham rang ba de nang ta nga ai khu le ya kilong kami jongi ki brai rap ban penset pentiu na ta ka jimba ban pengkedang ka ko de ka jing tre stong je piang den usap lawan la do dak step de ko le si mo ne phi nang yai tre den bo lu nang pa phin ko ya khia de na ai ku le ya ibana penskem ibala wan poi kan ni ka jing sawah klem kan ni jing bersawah de yang long long yo so ye de ko le si mo ne phi kan men ba ma phi pinang la ban tre kham ha lam ta ka jing ron kam jengi ban la ya rap ai ku le ya baro iwe la da le se na don baklet le sibo ne jing ron ka tengdi ni kermen ba ka jing kedu lang seni menta kanona sai ka ta ka jing ngo angunut ban kenting sisu nam ta kan ni ka skol kom bara yo ifada ni na jilap khana ba ni ko asya om tang haga kelas E ni ko ban kenting suka kelas 9 10 la kumno namar ba kena jungi na bilang ni la pijja banwat admission ki kena kilong kami jungi kam so singan jo ban pha ki khon ki bala pas kelas I nang ni nama kelas tang ban he ban san kelas so singan hasnong mi na yim poi haskol na skol dai cheje tikani kare ki jungan wor to ni duai ro na kani ba ko kilong mi khma jong kani ka jaga jungi kung pada ban pe na kamta kani kimlang sa lang jini kinang laban perhat piang kum no ban kiu le kani kastol ke na ai kumle la kelet kawai mo ya I bahiris I present jong ka DPP mo na pagkatim ko jong I masmo sibon habang ini nu ada ka men na jong ni siya phone ni pagkakam kalong bayete kulay sibon ba nang donbok bapanya ko je kia donbok panang biang tikam nang ni sikman te sa ko we yo don ni no baklet mo da se ke bangal klet ngan awe kulay sibon ya baro to ngene yo ya ke ko te kia ka biang tikam jongi ki nang la bantre na ka punta kajing ha jong kanya ka sem jongi ki khon ki jongi kam tame na ka punta banora ya kajing nang di start om kajing stadion dekat ni saya sisian kublai sibon MLA jungi pada MDC jungi kublai sibon yang hijau muda berawal kublai sibon si ajar ngo nangkat ni kublai